Ni tatang, sa dino ti papanan nyo? Apaya nakapilis kayo ti kasta unay. Ay, mapanak man agpasyar nita tersina ni usang anak ka. Ha? Agpasyar? Nakasapsapa amapan kayo ijay. Anyangit aramidin nyo ijay. Ay na, di mo saludsuday. Malata mapanakaon. Naimbag nga agsapam, usang. Da kayo ma, Tata Orlando. Sa dino ti papanan nyo ang nakasapsapa. Kung nakapimpintas pa iti kausyo Ay, umayak la agtugtugaw nito yung tersinam. Nagmayak ngamin ti view dito. Kasta aya? Kadawon tata? Awan mo't kiti dakas na Nay, Manong Orlando. Anya dir aramidong dito'y tersena ni Husag. Nagsapa ka nga dito. Awan, nita. Agtugtugawak laang ta. Nagpintas unay ti view dito. Ha? Viyaw ko na. Kinakasango ka mo ni Usag, Manong Orlando. Basta nagmayat ti view dito, nita. Makapabangar tirik na. Tatang, aping awan pa lang ni Lolo kat sumipngatan. Unyarod anak ka. May saal daw na ni Tersena ni Manang Usang. Sapay mabisina kun tatang. Alagad umuna kayo namangan kaninanang mga anak ka. Taurayag pa ni Lulom. Agidan kami to namangan. Sumipngatan, Tata Orlando. Agsaraak mo't dito'y tersenak. Awan ka di pa iti plano nga agawid. Ay kahit orayin kan ang agsara sa ato mo't agawid, Usang. Kasta aya tata. Ay na, aring mo mo't di kasla security guard dito'y tersenak. May sangal daw ka magtugtugaw dito'y sangon. Basta para kin ka, Usang ko. Bantayan ka. Ha? Anya di ko nam tata? Awan. Ay, agawid ak matan ko nak. Ala nga, Rod. Ingat, Tata Orlando. Apeng ita kailang agawid, tatang? Ay, kahit inuray ko pa yung na nagrikap ni Usang iti tersena na sa akto nagawid. Apay aya, nagigyan kayo ija iti may sangal daw. Anyat inararamid yu ija ngay. Ay, nagsayaan nga ron tibyaw ija tersena ni Usang. Iso akay kayat ko ijay. Anya? Ala, agpulis kay nga ron tamangan tayon. Ay, bigat mo't gaya man. Nay, nakariing kay mo't gaya man tatang. Ala, umay kay agkapin. Tada na pudo tapandisan. Ay, katuwan ang araw sila balasang kaw. Agkapiak sa turumwar. Ni apay, papanan nyo manin tatang. Mapanak manin ni tersina ni Usang Ay, anyat gatangan nyo aya tatang. Awan katangag. Mapanak lang agistambay ijay. Tanagmayat tibyaw. Anya? Bakit? Napanan ka din ni tatang. Nagsapa manan nga awan iti balay. Ay na, nagsapa ang nagriing itay. Kat idinal pa sa nagkape, rimwaran, tamapan ka no agistambay iji tirsena ni Usang. Anya? Kanayo na mapanijay Di na pa yan masagong nga ipastor ti dingun na. Siya ko na kanayon ti mangipaspastor. Alakat ano sa mon alakay. Anya ngay nga rod, tatang mumut. Manipo di pimusay da dinanang kastamot ng tiyara aramida ni tatang. Kunamot lano baron. Naimbag ngagsapa, Usang. Nay, kastamat, Tata Orlando. Nasapa kayo mo't manan nga may dito'y tersenak. Ay, wala. Tapno, kadkadwaan ka. Anya? Ala, Tata Orlando. Saan ko akasapulan ti kadwa dito'y tersenak? Takayak mo't tagmay-may sa. Bay anak kalilaing. Kaya't ko lang ba't na makikita ka akanayaw? Da kayo lataang arod, Tata Orlando. No kasta ti kayat yung aramidan.
Antinita, inukod ko to'y kalding yaw. Nakabulos ngamin. Ay, anya mo dayto ya kaldingan. Kanayon na makabulaos. Italiyo anay bagamin Ang mga numapukaw, sapay nagdakkel. Ay, huwag nga rod Sapay kunak nga idunar ko daytoy no agkasarman ni tatang yaw. Agkasar? Hmm. Awan mat nobya na, ante. Lakayan ni tatang. Saan na mga asawa na dyan? Oh, nga ta. Ada nga min madmadlaw ko kan ni tatang yu kay kaanakan. Madmadlaw yung Madmadlaw ko akanayon ijetirsena ni Usang. Tunggal lumabasak, ada ijaya naka-istambay. Kan nakapumada pa'y, naka-rubber shoes akanayon. Kan nakataktak iti nakangat-ngataw. Kinunhayo pa yan, te. Agyan ni Jayon, manipod itiagsapa, aging kat sumipngag. Pasaray, marabyan pa'y ano na duma. Di na pa'y may pastoran tayo dingwan na. Siya kung ti kanayo namang ipaspastor. Ay, amang no, bambantayan na ni Usang kaanakan. Nga ta, ante? Apay, kaya't nga tamot ni Usang ni tatang, kat lakayon. Ay, di tayo laam mo Uray lakay, no naalibtak, ay, makabingwit tulad ti kaubingan ng asawaan na. Ay, sa bagay mat ka di, ante. Pudno, takunayaw. Ay, sila balasang kao. Adaman damagag. Anya da jay tatang? Anya ti pakaay-aywan niyaw iti may sa alalakay. Apay, tatang! Apay, akas na tinamdamagan nyo. Kaya't kula amaamuan, anak ko. Tatang, saan nga agpapada, tirik na ti babae. Ngam, no siya, tinakay-aywak idi kan ni Bruno, kat no daytay regalwan nak iti sabong kan prut-prutas. Kan siyempre, kan runaan ti ugali, tatang. Nasingput ngamin ti anak yu idi kanyak. Iso naawis tirik na. Kasta aya. Ay, alangan raw, tarumwarak bit balasang kaw. Ada mapan ko alaay. Lolo, nangalaan nyo kadagitan nagpipinta sa asabong. Di ka na tagari apaw. Dahil nalakdagita ija arubayan ni Lula Manita. Anya? Pangusaran nyo nga minaya kadagita. Ay, ada pangisagutak, apaw. Asus, ni Bruno mo ti masabat kaw. Saan naroon ba nga makita na ti sabong nga igam kaw? Paano nyo, tatang? Di talaay, anak kaw. Ano ti ilum-lumang nyo di talikudan nyo? Awan. Nagatilang ti bukod ka uy sa kudkudak. Mapankanta agkudkudak man pa. Nagkatulad aya. Ay saus. Apay ngay akas to tinapasama ka dagiti sabong kaw. Naparot matan ti daduma. Ay saus. Asunungay din ang parot ka dagiti sabong kaw. Lola Nita. Naibusamot din dagita sabong yo. Wan nga raud. Adda ng parot. Ay, anyamatan. Sapay nagadaw, tinala na. Nuasinumot atin ang parot. Ket no ni Lolo Orlando tinang parot kadagita, Lola. Anya? Manong Orlando? Apay akas tati ilangam nga imasidag kanyak nita. Apay ngay apinarot mo dagiti mula kasabsabong? Ay na, pasensya ka na ading nita, saan ko anay pakada. Awan kamot nga minili balay mo iday. Sana rumbang tinaramid mo, Manong. Ipakadam kumapay mo't angay mo na. Sabay pinarot mo mo't. Pasensya kan ading kaw. Sana na maulay. Pasensya ka mo't tan. Ngam no maipapan iti sabsabong ko. Ay, sumabali ti riknak, Manong. Ante, siya kung tagkid daw iti pamakawan, gapu iti naramid ni tatang iti kalabas. Bagpagaaman ni tatang yu, Bruno. Sana rumbang tinaramid na.
Dinansamot ang muter aramidanan gapo iti dadya nga usang. Di lagbain, kundi sagot iti sabsabong, ngam tinakaw na matlagayam. Ay, sayang jay inay aywan na kasabsabong ko. Yala anak tuman iti bunga jay mula tayo asama anak kaw. Ayaw na. Imbag tayong palagipyaw. Dandanin samot maluuman na kita ibunga ti sabatayaw. Mga lakan tuman nga raw, ta isagot ko kan ni Usang. Anya? Apay, talaga ka di akursunada yun ni Usang, tatang? Wen, anak kaw. Maragrag sa kanak no makitkitak ni Usang. Ay natatang, lakay kayon makarik na kay palitikasta. Bay anak ka dilaeng Bruno. Taiso lang matiliw-liwak. Pakaragsakak tiar aramidag. Isa baybay andak kumalaeng anak kaw. Anak manen, Usang. Adto'y saba, sagot ko ken ka. Ay na, agyaman na, Tata Orlando. Nagadun ti sagsagot mo kanyak. Awanan yaman na, Usang. Basta sika. Ala, nakababain paikit din kada kayo, Tata. Mabalin ka day, adin akong awagan iti tata. Ta masair matiriknak awagan nakpalit ti kasta. Ha? Anya nga ti kayat yu ayawag ko kada kayo? Lolo? Ay si kamat, saan mo't Orlando ko malatan. Uno, Orlan. Uno, no isaw. Anya? Kat sige ang arod, di oray, pang-or no kayat yo. Usang, balasang ko. Kanayon jay kabsat ko dito'y tersenam. Kat pasaray sagutan na ka iti kumkumpurme. Saan? Ha? Uwan na. Nagaduat ipadpadawat na kanyak. Kay kayat kumutun taisupay nga abastok. Anya? Ang kurso na adam kadimot ti kabsat ko, Usang. Agayatak, lakay pay lang mat. Ha? Jakmut kayat ni Tata Orlando. Ken awan ti planok ang mangayat ken kuana. Maragragsakan naklaan ken ni Tata Orlando. Ta ado tititid na. Ini kanak pay ay ti may sa akaban abaga si di kalman. Anya? Asino manan ti pangtidam ditas sa nga bulig adipig abinaklay mo, Manong Orlando. Ay, kitli patpatgak nga Usang, Anita. Apay aya. Ay na, Manong Orlando aya. Ibagbagakon ken ka. Saan ka amang namnama iti ayat ni Usang? Ta saan nakapulos ka no akayat? Iso nga isardeng monter aramidam. Di nakupain ta marikriknak. Kayat nak ni Usang. Ta nagsamit ti isim na tunggal mapanak iti ayan na. Denggem ka di ati ibagbagak, Manong Orlando. Iso mismo tinangibaga kanyak at di nakapagan ano. Ay, di mo padaksan ni Usang kanyak nita. Nalabis kan. Nalaing kang agpadakas. Sana nasaya ti kasta. Apay umapal ka. Ta addan tumanen asawa kaon. Idin tutasi ka ket baak kalata. Umapal ka nita, Ha? Usang, adamanen isagot ko asang abuling adipig ken 2 kilo amaes. Nasamit da kita, oy. Kasamit ti panagayat kao. Makapaglag ka mo, Tata Orlando. Ang agyamanak manin iti mais ken dipig ngim padawat mo kanyak, Amok amaawata mon ti kayat asawen ti aramidag. No apay akanayon kaarigaluan. Ha? Jakmut maawatan, Tata. Apay, di mo mag-gets nga agayataken ka. Anya? No kasta, agayat ka kanyak?
Tata Orlando? Wain, usang. Nabayagan nga ay ayaten ka. Ngam italaan ay kanak iti tured amang ipudno iti dayta. Ket sapay kumata aklunen na. Alla tata, pasensyakan ang awan tiriknak ken ka. Awan ti panagayat ko ken ka. Kasla tatang laeng ti pangibilbilangak ken ka. Apay ngay usang. Ket adon tinsagsagot ko ken ka. Imbes nga ilakok dagiti bunga ti mulak, insagot ko langan ken ka. Kimotong payon ginwang ka, ken uray dagiti kalding ka, ta maliwliwayak ida nga ipastor, ta dito'y latan istor mo ti ayan ka. Ita, kastalaan ti ibagam. Apay ngay. Pasensyakan, Tata Orlando. Ngem, saan ka apatulan? Ken ura iti dayta kinalakay mon. Awan, ti mangayat ken kan. Ay, nagsakit matayin ti panagsasaom usang. Pangaasim ka niya, aklunen nakuman. Sorry talaga, Tata Orlando. Ken maysa, addan boyfriend ko. Ngem, adda ija abroad. Kat agawi din iti mabiit dito Pilipinas. Anya, apay ngay adi mo imbagbaga nga adagaya manubiyaw. Hindi mo mangamin din magtata. Nabayagan da ija a boyfriend ko. LDR kami ngamin. Isu asaan nyo makit-kita. Anya, apay nga raw nga inawat mo amin nga itid ko ka no awan gayang panagayat mo kanyak. Ha? Dapat di mo inawat dagi dya regalok na awan riknam kanyak. Tapno sana ka nang namnama iti awan. Agasam nga tamano abulig ti sabangay na awat mau. Sanga ka ba nabagas? Kan mano akilo amais. Dapay ut-utaong kamates, lubias, kan dangla apagdigos mo no madmaditirik nam. Siyak pa iti para bagkat ka nagiti lakom, tunggal agis tambayak dito isturmaw. Nika, si kamot tinagdisnudo ang mga ramid kadagi jay tata. Saan kamot ngem babaon? Uray pa ay, basta nagsakay ti aramidem usang. Ano kaya't yu tata kastoy laengan? Ninanang ko laengan ti armen nyo. Tagbirbirok da jay iti boyfriend na. Ay, saanan? Awanan, panagtalag ko ka na kayaw, babae. Tatang, di yung mabaling nga ipilit ti bagiyo ka ni Osang. No talaga di na kayo kaya. Lagsakit ti pusaw, Bruno, anak kaw. Kan may siya, nabayag gaya man nga Danubyo na eja abroad. Di na imbaga adagaws. Tapno sana nailawan na gadyan regalok ken kwa na. Nala, bayan yun nagijay. Inregalo yung arudan. Di yun isidir nagitin into diyaw. Ta saan namot adinawat nagijay kada kayaw. Wala. Ngam kastaunay nga isem na tunggal regalwak. Plastic kit dia. Traidor a babae. Ala, huston. Awatan yung tigasat yung ni Osang, tatang. Kumusta ni tatang yo, Bruno? Saan na rin primor nga rodante? Aggurigor mo tan. Ingurigor na ti panakapaay na. Na? Ay, una yun ti amayaw. Inkay man kid di andingayan nante. Amang ano stress nan ti daduma, isong agsakitan. Sige. Tamapanak man nga road iti ayan na. Kumusta tirik na, Manong? Mayatay. Nekatan ti sakit ti ulaw. Ti sakit ti barukong mungay na ikatay. Ay, kasi na agad makaangasak mutan iti nalukay. Inaklon ko nga minan, tigasat ko ni Usang. Rumbeng laeng nga aklunem tasi kamo la ti marigatan, Manong. No, saksakitim lata ti panakapaay mo. Wani nga raw.
Isa pinilit kaon ngay naklon ti amin. Nalaala, sana bale. Tabaya ti panaglabas ti al-al daw, makailiw-liwag kanton. Agsublinton iti sigud ti amin. Sumapol kanto manan iti sabali nga armama. Daytay kataebam ngamin ati sa pulam. Sana dagitay adayo nga ubeng ngumsika. Ay sanan, manjakon ading kaw. Mabuti nga kaw na masakitan. Iso asanan, aglaklakayak lang na balaw. Apo, manong, imadaw dagiti kalding mo. Ayawan ata, nagagit-damot ngamin nga aganak. Apaw, naglako kan saman edi kalmanan. Ay kituan tajak met kabailan nga pastor no aduda. Iso kay lakok Kenure nagitinuang ken bakak. Aglako akmanan no bigat. Aya, ay na, imadun ti kwarta mamanaw. Nakagatang ka pa yun ni tilugan mo. Ay, sikenhan laalugan day jay. Oh, na nga. At least, adda. Wan matket di katas ng dingwan dagi jay. Uwin nga raw, agasam man. Manipod na pa ay kakunayat. Bigla mo nga imaduti tarakan mo na. Time pa may sakaw ti atensyon ko iti dingwan kaw. Iso nga imaduda adagaos. Mayat gayam ti mapaay Umadaw ti dingwan. Wanan plano nga agaram iti sa balay manaw. Bye-bye, amon day ta aram-aram. Awanay, lakaya kaon. Rag-rag sakiklatan tagtarakan iti dingwain. Ta pagkwartaan pa day ta. Ya, sana ya. Balaw, asinaw kadagiti agar-aram ken katipilyam nga aklunay. Ni Karding, nanang. Anya, di awan trabaho na tipilyam. Ni Roger kumaki di tipilyam, ta professional dayjay. Awan pa nagayat ko kan kuana, nanang. Kanjak type ti ugali na. At dayabiyabang na. Ay, nagpanunot ka na imbag malaw. Narigatan, ti panagbiag ita. Isu apilya man na imbag, ti pakiasawaam. Jay adda permanente at trabaho na ti pilyam. Basta ni Karding ti ayayatak, nanang. Isunto ti aklunak. Anya ti pakanakin ka ngay? Bingkol? Ni nanang mo't. Saan mo't Nagagat mo't nga agtalon. Nagagat pa nga agpastor. Ado ti paspastor na dingwan na. Una, hagam saan nga agsuswildo iti binulan. Jay adda swildo na ti binulan ti pilyam. Jay professional kunak man laangay. Awan nga ron magustuak kadakwada, nanang. Basta ni Karding ti kayat ko. Sika, Jana. Di mo tultuladan jay kabsat mo, No makiasawa ka. Tay professional ti pilyam. Napintas kayo nga kabsat. Iso nga adaw ti professional nga agar-aram ka na kayo. Apay, asino ayat inaklon ni Manang Malo, nanang? Sana pa'y ngay naklon. Ang maklunan na kanon iti mabiay. Dayday kiidin kanon Karding ti kaya na. Ni Karding nga para pastor iti kalkalding kas kadanwa? Wine? Ay, no siya, jak kaya tapakiasawaan ti kalugaran tayo, nanang. Ay, basta. Professional. Kun adda na talga na trabaho na mayata, Indiana. Talaga apilyak tay adda trabaho na, nanang. Ang lumakay mo tay professional nga gar-aram kanyak. Ay, kauraya. Basta da trabaho na. May maya gidi Tano po mo saya dagaw sa pensyon kan. Ha? Ay, wala niya. Kaya't yung arod tilakay ngagbalin ang manugang, nanang. Ay, kauna. Awan problema iti dayta. Basta mapakan na ka. Kan? Uray siyak mo ta. Basta maipaputputan na mo't mabinsan. Mayaran.
Talaga nga ado tagar-aram ka nagiti anak mo anya, Mari Karya. Ay, una. Manipod bimalasang dagiti anak ko. Imangsag, ti paraangan may. Nagpipintas mo ngamin ababalasan dagiti anak mo. Sigo mo kidi anapintas da. Manipod impas ngay ko idamaray. Wan matkit di Puli ngamin day dilakay mo tigwapo kan napipintas. Tadan sa puli da Kastila. Tadan sa dara di apong da Kasta. Wan, maray. Angam, puli may adwa. Ha? Siyak, tiyan ada ngay malaan dagiti anak ko. Tasyak, tinangipas ngay kadakwada, maray. Pamagilangan ke siyak ti malaan da. Kasjay ti pamagik idibalasa nga. Ay, nay, aldaw magaya man. Mapanak kun Mari, tamangan numaladaw iti papanak. Ay, baga orasyon na. Pasyarit ko man ni Malo. Ay, kunak no ni Roger, ti sumarong karita. Si kamo gayam karting. Ni Roger nga men, ti sigsigaan ni Malaw adumteng ita. Nana? Nagdaldalusak ngamin dito yung nagkardeng. Madamdama ti panagmap ko. So, di ta kapay la balkon di ta balkon ti pagtugawa man niya. Ta ayabak ni Malawan. O sige, Nana. Sino di tao iji balkon, nanang? Ay, tayaglaklakaw iti pandisal. Pilpiliting na nga ro na gumatag. Ado pa'y nga ro tay ginatang ka o tinapay. So, di ka rumrumwarwad. Tama nga no, pilitin na ka gumatag. Ay, agure kayo man. Ni Karding sama di nakatugaw iji balkon. Ay, hindi. Uwan nga pa so. Kasangsangpit na siguro. Ala, yung kapay lapagawidan no, at dati aramidam. Ay, awan aramidak nanang. Inakit di pastor kan Ala, sige, makamu ka. Nabayag ka din, Karding. Medyo, Malo. Makadisturbo ak samot. Ada ka di araramidam? Ay, awan. Naimbag at tarimwara kiti silid ko. Diyak mo nga da kagayam. Ha? Kunak ano imbaga ni nanang mo? Aywan, kahit mo ti karabasa. Ay, kawan na. At dati ti bakpak ko. Mabainak amang irwar itay. Tamang ano saan akayat ni nanang mo. Kayat na. Manungay ti bayad da ita. Saan ko nga ila ko? Itid ko, Malo. Ay, kaagyaman nga rod Nagdakkel pa'y mat. Nagdagsunan nga detang inawawit mo. Ayos lang. Basta para keng ka, Malo. Kahit, kumusta nga iti idat-daton ko nga at keng ka? At ka di mo ilanam namak? Uwan, Karding. Sika tinapili kada kayo nga agar-aram kanya. Ha? Oh, agpeso, Malo. Uwan, Karding. Ay, ayaton ka mat. Oh, nagyaman ak, Malo. Di na kong pinarigat iti gusto. Pinaragsak na kiti kastaunay. Mga nanang, nakaluto ni Manang Malaw. Ha? Diyak pa'y mabisig. Awag ganas ko amangan. Ha? Apay, nagmurmuriyot kayo. Ni Manang mo Saan ngagpampanunot? Inaklon na mo gayam da jay akardeng. Kung naka ni Roger ti aklonan na, agam samay. Iswa, masurunak. Kasla kayat kau nga ipagat-pagat di kapsamaw. Anya nga rod ngay nanang. Awan mabalin nyo iso ti kayat na. Saan na bale? Takap-kap na kanyo ti agbali na manugang yu kanyak. May saka mo dyan na. Pilya manaimbag ti akaklunam. Ulito ka, jay adda permanente at trabaho na ti pilyam. Tapno mabsawg ti bulsa kansan mo. Win ka di nanang. Danag yun na ya. Umay ni Adonis ita dito'y balay nang. Aklun ko no madamdama. Adonis? Jay lakay? Win nang. Ang saan pa'y unay alakay ni Adonis.
55 na lang, tagtrabaho pa eh. Yala, sa nabali na lakay, basta madatong, kanuray lumakayon da jay, guwapo mo ulat ta. Apay, lakay, baro da jay aya? Balo, nanang. Namitlo na nabalo. Adya, nanay, babalon mo gayam, naimbag ano, Ay, nananang. Sa anak pa yamatay nang. ay na, urayak la sumgar di tangay bagam. Namilo mo gayam mo na nabalaw, Katanya ko ma. kasanungay, no mabalo manay. Sika ako mati mabalon tao, saan nga isaw anak ko? Ay, nanang. Saan man atay tabalo-balo ti bagbagayo? Agluto kayo kit din, iti pamerienda tayo kini Adonis, inton madamdama. No kasta, siya tinagasat kada kaming agar-aram ken ka. Diana. Wen. Ngamin, sika tinapilik nga klunen. Ken pakiinayatan. Ken pakiasawaan. Oh, marakop ka, Diana. Ayayatan ka. Ay, ayatin ka mo't, Adonis. Ita, agayan ayat kayo ni ti anak ko, Sir Adonis. Anyat planom ken kuana. Di nakawagan iti sir. Nana, takayan ayat kunti anak mo. Plano ko nga ikasar ni Diana. Ay na, nagmayatin ngay. Agawan yo, tasaan pa'y apa nagtutudaw. Narigat ti agpas kay no matutudaw. Wala na. Planuan men kini Diana ti may papanit ti dayta. Asawa kong talak mo, nana kariya. Ay na, nagimasin na gito ya pasalubog ni Adonis. At na pizza, supaw, burger kan anay, dadumapay. Ala, mangan kayo laeng nanang. Agpenek kayo amangan, tanagaduday ta. Manang Malo, mangan ka mo na. Ay, sige lang nga din. Madamdama akton, takalkalpas ko anangan ni tay. Dahito ya, ti pasalubong malaw. Sana kasi ti pasalubong ti daduma di ta karabasa kas kada tartaraw. Anya mo dagita pasalubong ngayon. Alala, di kayo nagsawupay nanang. Tamasakitan mo't animanang maluy ti kasta pa nagsasauyo. Kahit, agpay sumo nga menti bagbagak. Inauna ka pa mo nga road malaw. Ang di mo usaran, tautik mo. Awan na ano dahi tapusum lang, ti sursurutam. Kasanaw, apo mintas ti biyag mo ngay. Nasingpot mo't ni Karding nanang. Ay, oray na singpag. No padamat, napugpugraut. Awan serbina. Sayang ni Roger. Professional dahi jay. Naimbag lang ngay. Tananakam to'y aday. Amuna ti agpilay iti naklun na kadag iti agar-aram kan kuana. Mo, agsuswil daw iti binulan. Dandanipay kat ag-retiren nanang. Pensyonadon to ni Adonis, nanang. Ay kat, no bilang pumusa yan. Si Kanton ti agpinsyon dyan Tiday bagbagayo mo't. Ubing pay ni Adonis. Saan pay adumagaday jay, nanang? Nana kariya, kidawag ko man ti pamalumos yo. Ta ikasar kun ni Malu nga anak yo. Anya, manupay labulan yaw nga gayan ayat agkasar kayon. Kaya't mintimang bukil iti pamilya, nana. Apay, kap-kap na kanyon ayat itunggal may siya.
Babalin niyo pa iti agbabaway no kaya ayaw. Ay ayatek unay ni Malo, nana. Isaw. Anya makunam malaw. Kap-kap na kanmin ti tunggal maysa, nanang. Ay, naikait. Anyat partsin yaw inton kasariyaw, karding. Adda talo dadakkel baboy ko, nana. Day talaan. Nagbasiton ngay. Day ta, ti pagkarkarit mo, tal-talo ababaw. Nanang, anya kay kadi. Dadakkel mo dagiti baboy na. Nakitak. Agbalor siguro iti nasurok a 20,000 ti maysa. Uray pay. Oray di kay agkasaran no, basi tumula ang tisagana. Uray inayon kun atay nuwang ko, nana. Ay wala. Tapnosan ang matukol ti aklaw. Amuyo mo nga do ti tao dito'y lugar tayaw. Di kay kundi kasar, no basi tumulang ti sagana yaw. Agsina kayo langan, no kasta. Karding, di mo partyen tinuang mo Sayang mat. Anyan tungay ti pagaradom no partyen mon. Day tangaron mo ti pampanunutek, Malo. Ngam imbagak mo ten kininanang mo, apartyen tayo day jay. Basta siyak ti makam mo. No anya ti adda isulaang. Di mo kutsyen jinuang mo, tapno adda pagaradom to. Ala, sikat ti makam mo, Malo. Mabainak ngamin kininanang mo. Bayam ta kasaritak to ni nanang maipapaniti dayta, Karding. Diana, nalpasan ti kasar ni manang mo. Wan nga rod, nanang. Imanay mo't gayam jay talo ababoy asagana da. Kunama, tabinilin ko dagiti para serve iti bakan. Imbagak, basitin da. Kung di kasar da ngamin ko nagbasit mo ti sagana da. Mala, sana bale. Tanalpasan ti kasar, nanang. Ay, hawang magkidi Mangrugain ti riga di kapsa mo. Mamirmirao mo ti nakiasawaan da. Iswam sika intun kasaryaw. Ibagam ka ni Adunais bongga ti pamayan yaw. Wan? Sigurado day ta, nanang. Special to kano ti venue ti kasarmi. Mangabang ni Adonis iti private resort a pagkasaran mi. Jay social kano a resort. Ay nahapaw. Nagmayatay na. Kan, mamidwa kami to kano agkasar, nanang. Resort wedding, kan garden wedding. Ay na. Nagbayaton ngay. May imagine ko, unti lang mintun kasarmawanak ko. Bongga laki diyaga, unti isuot muntaw. Wana, nanang? Malalala, ilaklak ang muntaw, di kapsamaw. Simple lang amin, ti kasar na iti asawa na. Tawang mo nga raw ti kwartada. Naimbag ni Adonis tado ti kwartada. Ay, wana, nanang? Ganay na. Tay ito bongga, tay badaw no kasarmaw. Tay agsar saragasag abistida. Madi ano agsarsaragasag, nanang. Saan nyo abagay? Tabakit kayo, nang. Malaw. Tumulong ka ang mga sikasaw kadagiti bisita anak ko. Tanay, diyak makagaraw. Marugitan to'y bado. Mabalin niyo mo't tagsukatan alpasan ti kasarda dyan akan bayaw Adonis, nanang. Ay na. Intun rabiain ngagsukatak. Anya serbi nga ito'y napinta sa bado. No, sukata kadagaw. Dapay na ipapas, tinagpapitsor. Malalala, ayabam di asawam. Tatumulong nga agserb. At dayjay kusina ni Karding, nanang. Isuda ti para luto ijay. Nasaya nga raw. Uray isula maitulong naman. Day, agmay sakan di tabalayo, mari karya. Tanak asawa mo tandag iti duwang anak mau. Ay, huna. Kapilitan na kasta. Sana makidi mabuti nga uray agmay sak, maray. Wana, ado tayo magkede nga agkakarro ba?
Kan nasidaglaang dito ti balay tinakay kamangan ni Malo. Wan, maray. Tadi na mo pinili, tinakiasawaan na. Di mo pada na mamirmira o tinakiasawaan na. Uray ta nagaga ni Kardeng, maray. Nagaga nga gardin ka nagtalon. Day talaan, ti paggagagitan na. Sa mga swil daw, iti binulan. At makakwarta mo no agapit itimulan na anateng kan protas. Ay na, awan kasiguraduhan dita, maray. Ada posibilidad na marugay. Mala, sana balay tabak nang sadyay nakiasawaan ti inaudi nga anak mo, maray. Wan, naimbag nga raw, tananakam jay buridag nga anak ko. Amuna, ti pilpilin na. Nakaraing kapamil. Gayam, dyan. Nabartek ka man na si Mang Putadonis. Puri na bilaan ni nakasta. Marabian ka sumangpet. Nabartek ka pa eh. Ay, dyan kaya ti masirsermonan. No kastoya na kayo numak. Dyan. Labaran na ka din. Tat kaya't kung ti maturog. Dyan kaya't tinaangdod na maturog. Iso labaran na. Rumuanak pa eh. Diyan na bakit? Ni, papanam. Awan sa mo trabaho mita. Inaki jay pistahan. Tada ka no palot eh dyan. Anya? Palot kan majong ti papapanam no awan trabaho? Ay, aywan. Nagsweldo ka din? Wen, namusarik pa iti sweldo. Paduwak. Mangtid ka ati pakitsenda. Ay, yun ka pa lumutang i-gestor iti masita. Bayadak to no mga bakak. Nang, kaya't yu ti lamas? Ay, naggatangam di tangay. Nakalapan nila kay Kuya Karayan, nanang. Inyig kun dito itani maumak. Kasta ka na yung tisidsidaan mi. Apay, kastalat ko ang jay asawa maun. Jay samo lakarayan ti ayuyang nan. Saan mo't tanumalpas ti trabaho na ijitalon, sala mapanagkamal. Kan aday mo't ko alubias kan pipino. Adapay karabasa dita. Di kaila ko dagita tamno ada kwartayaw. Urewang kwarta mi, basta nasalun at kami lakid ya kanayon. Ayusin day tananang. Awam magpagastusan mi, tawam pa'y anak mi. No may panggap mo't iti masida, ado ti masida. Kan ado ti bagas, ta ado ti mapapit ni Karding ijitalon na. Ay, apaw, nangis-ngisi ka na nakaw. Maibababad kan samot ni ijitalon. Wen tatultulungak di asawak. Jak kaya tag senyorita iji balay. Isa sumursurutak ni Karding. Umayak man, nanang. Ay, si kamo gayam dyan na. Ala, sumerkan. Kumusta kan? Naimbag man, nakapasyar ka. Uy, nanang. Taumayak pa ilang agbakasyon dito'y balay. Nay, apayan nga agsangi ka. Nagapa kami kanya Adonis, nanang. Laklakayan na babaero day jay. Ay, apayaya. Tsuklem pagarop. Nga itikas jay akinalakay na. Babaero pa'y lagayam. Anya? Iso ti papananti sweldo na, nanang. Dagiti babae na. Kanti bisyo na. Sugador kan artag. Anya? Ay, apay nga yakasta na nakaw. Makapasuron nga rin, nanang. Maumuma akon. Ay ka, naimbag itid na mo laking katiswildo na. Onya nga itid. Pulos, nanang. Uri 5 aduling awan. Nakaimimot yawanan bain alakay. Ay, apay nga yakasta. Sana mabalin natin kasta nga raramidon na. Isong agbakasyon akpay man lang dito'y balay, nanang.
Uray makalawas lang. Anyat si Dayo, Nanang. Ne, anda ka magayam dito, Jana, ading ko. Kumusta ka ngay? Kastoy nakabakasyonak manang. Ay na, agkon si Misyaw taaday malo. Imo mo gayam jay asawa na. Anya, ni, apay ngay. Aywan, nangyaga kiti si Danyo. Kaparte akarnit native amanok. Nagparti ngamin ni Karding Itay sa nalinuto. No kasta, aglutluto jay asawa manang? Ay nakano isa ti para luto ije balay. Nalalaing pa'y kang agluto ngam siya, Anya, naimbag man. Ay, nilakay ko. Pulo sa din mo mapagluto da ijay. Ultimo panganan na. Di na pa'y maisimpa. Pati danom ngay naman na. Siyak amin ati mangiduol ken kwa na. Anya, ni, saan mo takasta ni Karding? Kanusag paminsanak lang agluto kan aglaba. Taiso ti makakamo ang mga raramid ka na kita. Ungtan nak namin no pilitak tagtrabaho. Kanuray na kiti na kay kamangak. Nagsisingput da kanyak. Inispoil dak sa mga roda ni Jay. Ala, naimbag ka pa'y manang. Nagsaya at gayam tinakaikamangam. Hangam siya. Nagtatangsit ti kakabsat ni Adonis. Kandagiti anak na. Awan pa'y respeto da kanyak. Ay, nukastada mo lang. Agawid kan dito. Di ka nagsubsubli, Jay. Maum-umaak nga ruden, nanang. Anak, agmano ak. Inyagan kayo ti sidaan nyo. Pinartimi ngamin tayo may sa akalding me. Ta awan pagpastura na. Imadon ti tarakan me. Ay na. Nagadumo daytan. Wen, tadamag kong adda ka nun ni Jana dito eh. Why? Nagbakasyon pa ilang. Ta kanayon damot nga agapa ka na iti asawa na. Anya? Sige nga ron. Di ako nagbayag na nga. Ta inak pa'y tulungan ni Malong aglaba. Ado nga min di ilablaba na. Mabit man lang barok. Kaya tiyaw ti suman. Nagluto ak ngamin. Ay, katuan ana ngam basit laang. Mabilang nga raw tayo na mangala. Ikam tumoy da balayan wine. Nang, ato ti kwartayo. Nakalako nila kayo ko itimulan na anatag. Imbaga nang ikang kayo iti kwartayo. Agyaban adan pagatang ko iti agas ko anak ko. Ni, nabayag samot tanday tang awyak yo. Agpa-check up kayo langan. Ay, saanan. Narbisa na ngamin ide. Isun sa atin nakala kiti dito. Nagsingpo gayam di asawa manakaw. Dalam pagaraw. Saan na kasi di asawa ni ading mau. Awanan bain day. Ay, kinabil na kanuman na hindi adem. Iso ako na sinaan na lagan. Ano saan idarumnan. Sugador lagaruday nagkabil pa iti asawa. Ay sus, kasimot nga ron ti kabsat ko. Ano kasta? Huwag nga ron na nakaw. Masya na kang kuwana. Ano maminsan, mabasulag ti bagay. Takas la indil-dil kaw, iti day jay nga adunays. Diya mo ninamnama kas jay. Ay, nanang. Ay, uray kas kumagayam kun ni Kardeng nga asawam tinakiasawa jay aday madakaw. Basta nasingpait kun nagagay. Ay, apapal ko jay adim kin ka nakaw. Ta napintasan ti biyag mo iti sidong ni Kardeng. Kat, ay, suray, no, tinagtagibasit ko iday ni Kardeng anak ko. Pagawanan na ko ba?
Lipatan yun day tananang. Kat no ada kasapulan nyo, di ka agbain nga umasidag kada kami. Si dadaan kami iti asawa kamang tulong kada kayo. Nay, hanya day taladawan akit kita dun dyan. Agisim-isim ka mang kita di taladawan nga igimaw. Nagsiksing harod unay day iti teksmit ko ninang. Nagpintas siya. Pinatulodan na kami ni diladawan na. Kat ay na, nagsiksi. Kita matibagbaga matiksmit mo. Ay na, kasla ka mo iti mama iti luto di taon. Takaslag taw-tawan lang iti 20 na ita. Nagkinis ti kudil na nay. Kaya nagpintas pa iti pamagina. Ay katuan anino, taksila Diyos ako naman. Ay kaya no kasta, siguraduam nga ron aday tan ti maasawam. Tanay, mapanmutan ti tawan mo. O ninong, di kagdanag. Tamabiitin ang maasawak ni Janice. Hello Janice, imawag ka man? Wan John, tamailiwak manan iti boses mo, anak sweet. Ay, kasta ka di Janice. Kahit kumusta iti aldaw mo ita? Kastoy, naragsak manin tanangig ko manin iti boses mo. Ay na, maragsa ka na kumata ka na kita nga ibagbagam Janice. Kasla aglag to da iti pusok siya. Wen, nabayagtan nga ag-text mate. Ngam, tsak pa'y gayam amo ti tawan mo. Manutawan mo? 30. Siga ngay, manutawan mo Janice. Ay, kwa, Junjun. At tawan naklaang iti nasurok at 20. Unak ngamin kahit sa anak nga nagkamalay. Makita ngamin itiladawan mo nga ubing kapay. Ay, kasta ka di, Junjun. Sige ka, Ruth, tani. Ada customer ko. Lakwak pa isudawan. Ada ngamin grocery. Ay, kasta ya. Alang nga Rod. Bye-bye, Janice. Junjun, insan. Sa di na ti papanam? Siga magam na ita, insan. Itayak pa ang mga iayabkan kang amdinak mo ti kaskaso. Anda mga min kasarsarita mi ti cellphone mo. Aya. Well, imawag namin tinubyak. No kasta, adan nobya minsan. Napintas ko nagsiksi. Ay ka, nasaya at ang arod no kasta insan. Tapno makaasawa ka matan. Ang kita amajay nasaya at ugali na. Well, insan. Di kayo madanagan, tas sigurado ka na anos ni Janice. Kahit sa dino nga ruti papanam ngay. Di taman tersena, insan. Umayak man Auntie Belen. Ni, ape at tumalangkyaw kayo. Kasla darurayan nyo, ante. Anda sapsapulan nyo? Ay na, Ignacia ka anakan. Tantan awak nga rod ni Junjun no ayan nan. Nagbayag mga agsublay. Binaon ko ngamin ita ijibang kaga mangalay ti bunga ti parya nga mawamutan. Ay na, kano nalabasak ita ijipun ti saba. Mayat ti tutugawan na ijay. Anda makasarsarita na iti cellphone na. Aya, ay naglokon day dya nga anak kaw. Naangaran tay lutlutwag nga mawampay lang tay sagpaw kwa parya. Apay nga ita kalaan, Junjun. Nalpasa ko na nangan nga ita kala sumangpait. Jak na urayan tay parya. Iso na nga anak ko na. Pasensya na nang. Jak na puutan anang bayaganak gayam anak katugaw iti punti sa ba? Wanata ko na ni Ignacia akasinsin mawa nakita nakakano amayat ti tutugawam. Kanada kain inawag mo iti cellphone mo. Apay asino di kinasarita maya? Kuha na lang. Ni Janice. Text-mate ken nobya. Anya? Adda gaya mo nobyam ngam di mo yung bagbaga kanya. Inuray ko nga minti na panawan anang. Apanang ibagak ka na kayaw. Anya? Agad ikasar mo nga rudan no talaga kapkap na kamaon. Wento, nana. Di kampay ngamin nagkita iti personal. Agkakasano nga ruda mama mo manaimbag ngay no di kaya kita. Sarakam anak ko. Wan na nang. Mapanak iti banggag ninaw. Inak managara daw. Wan na.
Duglam, ti panaggagit mo. Dali, aga bawang kansan. Anyang agat bawang ninong. Kat awan mo't bawang na sindak itay. Tuyong amin ti sindak. Apay, di mo amuti kayat asawa hindi tagat bawang. Dandanin agkasal. Ha? Ay, adayo pa'y siguro mapasamak na ninong. Apay kay, kumusta kayo na tinubya? Masaya lata ninong. Kanain kaming aginawang. Kay, nagkita kayo ni ti personal. Nagdik kayo. Saan pa'y ninong? Anya kukuim nga. Sarake mo na. Awisam, tarumar kayo. Tapno makapagkita kayo. Huwag man nga rod ninong. Sige ibagak to itinubyak kag sarak kami. Hello, Janice. Mabalin ka din nga agkita ta? Pasensya kan, Junjun. Awan pa'y wayak ita. Busy ak ngamin iti trabaho. Kasta ka di? Kaano nga mabalin? Diyak pa'y amo, Junjun. Ngam di ka madanagan. Tano na wayaak. Awagan ka adagos. Uwan nga rod Janice. Urayak ti awag mo. Maguray ka. Talaga ka di akas ta ti boses mo? Kasla maip-ipit? Uwan. Kastoy at talaga. Apay kaslawan gaganay gayam, Junjun. Aglaladot kamay. Di na nga rod kahit asabtan ti tiksmit ko. Nanang, tabisi ka no pa iti trabaho na. Kanya nga rod ngay. Adan tulat ta sa bali nga aldaw apa nagkita yu Ngam, apay pulos saan kayo pa nagkita? San pa'y nga rod narang? Kahit ko umangang sara kami, tapno makitak mo't iti personal. Malakot urayam amawayaan Anya trabaho na aya. Adda ka no grocery na, nanang. Aya, ay ka ba nang nga rod ano kasta? Uwan siguro nanang. Anyat nagan na ngay. Janice. Nay, kanagnagan na pa'y tayam amok ijay ilay. Kumatangak ba ni talakom amang gakabsat? Manaw akilaw tigatangam. Aguray ka. Kasla nakita kan akabsat. Nang kita am kanyak ngay. Malagipay. Kasla nakita ka ngaminay. When now, karuprupam la siguro. Nice. Dahito yan, tigat-gatangam amangga kabsat. Naggapuwak ijay ilitay. Ada nakitak ijay. Kalaglagip ko la ita. No sa dino tinakakita kingkwana. Anya tinakitam ninong? Di impakitam kanyak aladawan titiksmit mo. Karuprupa na di nakitak ijay ilay. Anya? Kaing ingas mo ijay picture nga impakitam. Iso na lang ta. Bakit dayay? Anya? Imposible ninong. Karuprupa na la siguro. Uwing nga ta. Uno saan? Amang dino anak na tinubiam. Anya? Ngumno kaya mo? Agkuyog tanubigat. Ntakitahin iti bagbakaking ka. Nakakita maya ninong. Grocery ka de? Saan? Aglaklako iti mangga. Ay, sa bali nga ro. Anino? No grocery tiniguso tinubyak. Saan nga aglaklako iti mangga? Hello, Janice. Kumusta kan? Nasaya at mo't, Junjun. Sika ngay. Mayat Janice. Kano tangay nga agkita? Sigurado ka kadi akayat nakamakita, Junjun? Katuan Maragsa ka ng unay no agsabat ta, Janice. Ala, sige nga Rod. Agsabat ta intong day off ko, Junjun. Agpaiso, Janice? Wen, basta ti kunak, saan ka amakigkigtut no agkita ta, Ha? Tapay kong mga makigtutak, Janice. Maragsa ka na kiti, Basta. O ala, sige nga Rod, Jun. Ta, orasan ti trabaho mi, Wan, Janice. Agan-anad ka kanayon dita, ha? Sagmamano talakom amang gaitangay, kaka Janice. Nay,
kakabilin si Kamo Gayam. Long time no see Wen nga rod. Ay, imakar ka magaya man iti pwistom nga glaklako iti mangga. Wen, ta pinapanaw da kamin ijay. Aya, kat nakiasawa kan. Wano talaga nagbakbakit ka na balasang. Ay na, awan pa'y asawa kaka. Ay, di ka mapukawan itinamnama. Dumtang tulat. Ay, wen dati maisabit. Wan Nay, papanamanak, nakasukat ka, Mike. Ili nanang, agsara kami iti textmate ko. Aya, agkat ala, good luck kada kayo itinubyam. Sapay kumata maipasyarmon dito'y balay. Kano kaskasanaw, tulagan tayon ti kasaryaw. At damot tay bakam, kan lima ababoy mau. Isunti partin tayo no kasaryaw. Nakadayo kayo unay nanang. Awan pa'y ti kasar. Di tanto matlat turong yaw anak ko. Hello, Janice. Sa dino tayan mon. Ada akong dito lugar apag sabatan ta. Mabiitin, Junjun. Asidig akon. Magmag na ako nga agturong ditayan mo. Anyat kolor ti kawis mo gayam. Nalambasit. Sika ngay. Puraw abestida, Junjun. Ala, huwag nga ron. Orayin ka dito, Janice. Bye. Nini. Adama, sumungad ang nakabistida, babae. Bakit mo't dahil ta? Aho? Imposible ni Janice dahil ta, Ubing mo ni Janice. Hello, Junjun. Si kakadiday ta? Ha? Uwan. Siyak ni Junjun na. Apay nga maamodak. Anya, anana. Unay kamatan, Junjun. Kat no siyak daytoy ni Janice. Anya? Siyak ti textmate mo ani Janice, Junjun. Isungarod ako nak, asaan ka ang makikigtot no makita na. Ha? Apay, di mo mailasin ti boses ko, aya. Uwan, mailasin ko. Boses mo agpaiso dahi ta, Janice. Nana. Nagadayo mo ti rupa mi tiladawan mo. Ay, apo, pasensya ka, Junjun. No, naglibakakin ka. Ladawan ko, idi ubingak pa'y dayjay. Ha? Apay kasla nagbaliw ti boses mo. Kasla bimak mo ti boses mo. Ay, apo, nabanduga ko na mangipipit iti boses ko amang papaubing. Ha? Ano kasta? Kaba ilang abaliwan ti boses mo? Una, ta sinursurok. Tapno mapamati ka laeng nga ubingak pa'y. Anya? Apay nga naglibak ka, Janice. Nana. Nagbutungak ngamen. Tama nga no dinak to kayat no maamwam abakita kon. Ay, awam problema iti dayta. Ngam nasaysaya at kumano imbaga madagos tagpaisaw. Ay, pakawanan dak Junjun ang saan kamot apilitan no saan na kon akayat. Itatanaamwa mo ti agpaisaw. Di santa pa'y ang nagkita. Inayat ka, Nana. Ay, Janice. Napintas ka mo ilatang oray, bakit kan? Ha? Mo ka nasingpet ka? Adapay may sa nga inlibak ko ka, Junjun. Ha? Anya day ta? Jay imbagak nga ada grocery. Saan ka de? Last-lastug ko. Inbagak latikas jay. Tapno ad-ada ama inlab ka kanyak. Ngam kinapudno na, aglaklako aklaang itimangga ijay sidewalk. Ay, saan ang mo't arupat kwarta? Tapno aramidum tikas ta, Janice? Ay, sorry, Junjun. Mala, baybay amon da kita. Napakawan kan. Tay ayatin kalat ta, Janice. Ay, nahagyaman ang Junjun. Ay, ayatin ka, mate. Nanang, adda kamen. Kadwak tinubyak ni Janice.
Janice, isutiin lang. Ah, Janice, sika? Kakabelen. Si Kati ina ni Junjun. Katuan. Ha? Nene, agam-amu kayo kadigin ni nanang ko, Janice? Uhan. Nabayagan na sukik itilakok amangga ni nanang mo. Anya? Wala na ko. Kanayon nakapatawaran itila ko na amangga. Basta ya. Oo na yan apan nakairan-rarana. Ay na. Kahit yung kadimo lang ni Janice nga agbalin ang manugang nanang. Ay ka, awang madakas na. Tabarokan balasang kayo mo. Pakaragsakak ano da kayo tagkagasat. Tamo ka na saya at pa nagpuspuso ni Janice. Iso analag antiriknakken kwa na. Ay, agyamanak nga ron ano kasta kaka. Nanya akaka. Nanang, kunamatan kanya. Tay ti mabiit. Agasawa kayo ni ti anak ko. Kasla mabainak mait mangawag kang kaitinanang ta agkataunan talaeng. Nanang kunaklatan Makapaikawa matadenggan. Ang mayos lata. Mayruam tantaw. Diyos to jay kunak dun jaun. Isuday jay ta nakita kakaruprupa tila dawan tinubyam. Kanya ngay, di sugayam ngagpaisaw. Ninong? Naiskam ka nga ron ano kasta dun jaun. Ha? Dapay mo, Ninong. Wala, taubeng di impakita na aladawan king ka. Baka magayam. Ang mga no anak na pa'y di intid na king kaladawan. Uno apo ko na. Iso na tayo dyan, Ninong. Ladawan na kano'y dagtaon iti 20. Bakit abalasan ni Janice? Awan anak na. Aya! Kahit mulat na nga urekas jay. Uy, Ninong. Awan mo't parikot iti dayta. Uy, ang linastogan na kamay. Inlibak na bakit gaya may. Nagkidaw iti pamakawan, may papaniti dayta, Ninong. Pinakawan ko matin, Ay, no siyak. Diyak kayat na diya para king ka baraw. Nagtairi ka baraw. Kasano ang makaputot ka kay. Mangampun kami doon, Ninong. Umay kayo doon no kasarmikin ni Janice, insan. Inton umay alawasan. Ay, kompormento insan. Diyak maipasigurado. Apay nga, agkakaruba tayo mutlaan. Ay, amangan ngamin no matuloy tayo papanak no umay alawas. Sapay siga kumatimay sa nga abay, insan. Mangkita ka langin iti sabali nga alaw minsan, tanay. Diyak masangong. Ha? Pasensya ka ninsan Diyak ngamin ni namnama kas jeti masawam. Ha? Ada ka di parikot itinubyak, insan? Naawan ngamin tiganas ko insan. Excited akpay mga asawa kan. Ngamkas jay mo lagayan ti asawam. Mo problema. Ura adayo ti ba iti taon minsan. Awan mo't daldala pusin mi asabali. Ay, basta. Mangalakan iti sabali nga abay, insan. Adaw ti saan ang mangayat kanya kaparakin ka Junjun. Kusko sila pandak pa'y dagiti kakabagiam. Kanuray ni ninong mo adagaw. Nagsakit ti panagkitkita na kanyak. Mana, bay-bay amila Janice. Saan nga isunat agbalin alapod iti panagkasarta? Ay, naimbag adda kabagiam adumar ay iti kasarta. Dumar ay daman kan saan. Ayos lat na kanyak Janice. Problema tan no di da umay. Di da maraman ang tikarnit baka ano kaskasano. Isuda ti maawanan. Saan adata? Agyamanak, Junjun. Mariknak ti kinapudnom kanyak. Gaputa ayatin ka, Janice. I love you, mate, Junjun. Ay, Junjun, matukol sa amat ti aklaw. Nagadumot ti dimar ay iti kasariyaw. Uy, nga ron na. Kunakit di saan nga umay dagiti kakabagyan tayo. Tatida kayat ni Janice para kanya. Anya asaan?
no kompleto da. Isoda pa'y kay di tinakakada nagbalbal ko. Madama pa'y lati kasar nga magbalbal kudan. Ala, baybayan nyo idananang. Di yun lang panpansinan ti panagbalko da dita. Anya nga rod no may busay. Awan mabalay nanang. Ala ka, wala na. Happy wedding manan kada kayo kan ni Janice. Umay ko man isublitay binulod ko nga igadan, Mari Mileng. Agyaman nak Ay, apagisaw. Agarami dak itikan kanin ita. At dausarang ka. Pasensya ka, no medyo nabayagan ti panang isublek, Maray. Nay, asino day tan napintas abalasang nga gisalsalapay dita? Ay, kaanakak, Mare. Ni Carmay. Nagbakasyon man dito'y balay. Aya, kakit-kitak Ay nabayagan dito'y balay. Nasurukan na makabulan na dito'y Mare. Ay, kasta aya. Ay na, manmanuak mo ngaminan arum Mari jay balay. Tanudag duma sumro ti rayumak. Nagpintas mo day ta balasangan. Balasang pay. Ay, uwan Mare. Agsap-sapol iti trabaho na. Ang ngawampay mo na sa bulan na. Dito'y samat ti papapanandag itay babaro sa lumablabas si J. Balay, nukwa. Ay, nawan. Nagado ti umay mga arim kinkwa na Maray. Agsusublat dagiti babaraw sa magsarsarong karken ni Carmay. Ay, makapuyat pa'y kiidin do na duma. Makin anak ngay. Jay burida kakabsat ko. Jay gwapo akabsat mo. Isugayam ti malaan ta ka anak ka, Maray. Kahit kumusta ngay mo na jakab sa mo? Ay saan pa'y laan nagbalbaliw mo Babaero lat ta Maray. Ay, inlaklakay na nga ron at ikinachikboy na, Maray. Ay, nawad, Maray. Pumayak man na Mileng. Ay, nay, si ka magayam ruday. Sumrika Agyaman na, nana. Ala, urayo mo ni Carmay aka anak ka. Tagdigdigos pa'y laeng. Wan na. Aywan. Agdaawit ko alamas na. Kinamulak ijagarayan. Nagpanitag kami ni Jaygan. Ay, nagimasin nga. Naimas nga alsumanda ita. Wan na. Pangaldawan tayo. Makipangana kon dito'y balayo. Ay, kawin abaraw. Mabalin lata. Kasano nga agkasarta ka din, Carmay? Siya kamat. Duwa nga Domingo tapay lang agon agkasartan. Haan pa'y, Di tanto lati turungan ta. Amo maya. Hanta nga maibaga tigasat nga kunada. Amo maya no sure nga data ti ag-asawa. No siya, sigurado ako. Apay, sika. Alanganan ka pa'y lahang ngaya. Ay, jakman amo Rudy. Bastahan ko nga sure no data ti kagasat iti udina. Ngam, ada ipakpakaasik kaniyam. Anya day ta, Carmay? Pangpangaasim niya. Han mo man nga ibagbaga ti about iti relasyon ta. Isikret ta pailangan niya. Wana, no kastati ko nam, Carmay. Sika, ti masuro. Ay, thank you, Rudy. Nakapalpatan, ay maturugtan Carmay kanakan. Tanay, rabiain. Ay, anak pa'y nga maturog, ante. Umuna kayon ta daw urayak nga umay. Sino? Tao po. Umayak man. Mileng, Carmay. Lain bagarabi iyo. Ni, ay, iso day jayan daw urayak, ante. Neidong. Idong. Nobyom ka day. Kunak man nun ni Rudy tinubyo. Shh! Kayo kidi maturugan, ante. Tama pan pastor ka neidong. Kunaklakit din no nakaturog kan, Carmay. Haan, ata inururay ka nga, Rod. Ay,
Naggwapo ka nga talaga, Idong. Nagngato data agong mo. Agyaman na karami ha. Ures ka. Nagpintas ka. Ayun. Adawit ko akik ken chocolate. Di mo't paboritom da gito eh. Wow! Thank you, Ay, uray nabnab sugak kat mga nakmanan basta favorite ko. Ala, mangan ka nga roden, honey. Uy, tangiwat mo. Han mo pigsa ante honey nga awag mo kanyak. Mangag na kanya antik. Kita niya ko ma. Awan mo dakis na. Agayan ayat ta nga roden. Bastahan ko nga kayat nga may bulgar ti relasyon ta Idong. Isikreta pa ilangan niya. Kituwa na. Sikat ti makaam mo. Karme. Nay, papanam manong ikaing. Unay matday tabang bang lumon. Nagpigsa. Inlakman ikan iti pipino ni Miling. Maring ading ko. Apay, agayat kaayakan ni Mari Mileng. Si Kamat, sila'y bagbagam. Agayatak, bakit pa ilaang mat? Kahit apay nga ron nga kami ti pipino. Basta, sige, mapana ko. Kat sa nakasapatos ka. Kat saan ka mangagpailay. Abay, dahil ayaw ti agsapatos. Malamin ti sa akak. Sige, mapana kon kabagis. Naimbang oras mo, ading Karme. Ni, da kayo matgayam, tata. Umunag kayo Anyat gagarayo. Umay ko itad kin ni Antim da ito pipino. Baro nga apit da ito, nasamait. Ay, kastaya. Ayabak ka din ni Antik? Ay, saanan? Uray taada kamot. Ha? Aywan, kayat mo ti barbecue. Inta ag barbecue ija crossing. Ha? Katuan paborito pa matdata. Kan balot. Ala, mapantang nga rodan, Karme. Mabit lang nga rutag sure panak. Ay, saanan? Aray bungbungan da ka manan dagi jay lalaki jay. Nagsurpan ka. Kastamong. Sanak nga ron nga komportable, tata. May mayat nag-short panak. Tapno presko ti legs ko. Uy, Auntie Maring. Anyat sirsiripon nyo din Nay. Si Kamot Gayam Shunay. Ay, kunak no sino itayan. Umayak ko madumawat iti kalamansiyo, ante. Sino ay tikit kitain nyo? Ay, kit-kitaak nga ro dagi jay limabas itay. Jay kanakan mo ni Miling jay maysa. Nagkuyog dakan ni Rudy akalugaran tayo. Mas daawak lang tay di namin sa nakalman. Ni Idong ti kadwa na magmagna di ta kalsada. Ita, ni Rudy may. Inton bigat. Sabali manen ti kadwa na lalaki, ante. Ha? Ay sos. Narigat yag sasaaw. Angam adong ti mangmanggag ko at chismis. Maipapan iti dayta babae. Anya? Ala, ay. Agmarmare testamutun, ante. Ibagamot kanya katap na mukmat ti mapaspasamak syunay. Anya ti mo may papaniti ka anakan ni Mari Mileng. Diyak kaya ti agchismis. Ngam agsusukat ti boyfriend day ta Karme. Agrurutap sapay kidi. Anya? Ay sapay nagpintas. Nagsiksipay. Ha? An-anom ti kinaseksi kan kinapintas no playgirl mo't, auntie. No kasta, nobyo na ni Idong, nobyo na pa ni Ruday. Ay, basta. Diyak kaya ti agsawaan ti tanarigat ti mapabasol. Basta noan niya ti makita yo, ay kukas jay latan auntie. Nay, nakasukat ka manan, manong ikaing. Papanam ka malaman. Inakman ikandamiling itiripulyo. Anya? Ginatang mo tiripulyaw, kalpasan na ipadawat mulaang. Katalaga akas ta. Sungaron nga do ti ginatang ko. Ta agi parano dakmag. Kanayon mo arigalwan ni Mari Mileng. Ibagaman tagpaiso kanyak manong. Agayat ka kang kwanan niya. Nita, agi-isam kidding. Agayat ka ni Mari Mileng. Ay sa bagay awan makunak kang kwana tan nasingpot kan nagagat.
mayat pa iti pakisama na kanya. Sige. Mapana kon. Mangan kanton. Tamarabyan na nga agawid. Ayun. Umutang man pa iti sang ribom na da, kabagis. Pangusaram aya. Gumatang iti agas ko. Tay pang maintenance ko. Malana. Bayadak to no mabayadan datin lakok apipino. Nay, anjat gagaram iking. Kwa. Umay ko kumaitad to'y ripulyaw. Apay, kasla na ulimak dito'y balayaw. Awan kadwam? Awan tay kaanakam? Day ti silid na. Agsel-selpon Ay, damagam man no kayat na ti agbarbecue miling. Tamapan kami iji cruising. Sige. Mabit laang iking. Wanya, nabisog kami lang karme. Wan ngam kayat ko pa iti mangan iti balot, tata. Sige. Mangala ka lang tabayadak. Agpaisom ay nalumok magakno si katikadwak. Karme, agta ko maibagakin ka. Sabay ko matadinak guruguraan. Anya data? Mabalin ka diti agaram ken ka. Ay ayatan ka ngamin, Karme. Kat mabalin ladta ngam ano sama ati ag-ar-aram lang niya. Han mo nga namnamaan nga aklonan ka nga dagos. Wen, kasta talaga ti agaram. Adda nagasat, addamot saan. Tinabatag, palubusan nak nga agaram ken ka. Nay, Carme, papanam, nakasukat ka manan. Dagasan nak ni Rudy tante, agpasyar kami kano. Anya? Ay de, kita atan ay. Agsusukat mo't alalaki ti pakikuy-kuyugam, balasang ko. May sa kumalaeng ati pakirelasyonan. Di mo paggigidanan dagiti lalaki. Barkadak lang dagi ante. Njak patsenday ta. Kinaadaw ti mangmanggig ko. Makit-kita da kayo kanaw iti ruwar. Agsusukat alalaki ti kakuy-kuyug wow. Ay, sige ante, mapanakon. Pasensya kayon nga, kagurgurak ngamin ti masersermonan. Pumudot tila payag ko. Ay manong ikaing, pudno ayang agar-aram kakanukan ni Karmay. Kunakman no ni Miling ti kursunadam. Miling ngay bagbagamot, maring. Pagan anok mo dayjay ngay. No kasta, pudno ti damag, ni Karmi ti arar mamanaw. No ibagak awen, dakas aya. Kabagis. Ay na, manong aya, di kan mainayon kadagiti babaros nga agar-aram kan kuana. Kan mga nusan lang nga agar-aram dagijay. Ang mga no inaklon na idaamin nun. Awan pa inaklon na kadakwada. Ay na, kan nagdinamag a pinaggigidan na nga inaklon dagijay agar-aram kan kuana. Ado tinubyo na manong. Mabatak lang no nagkasardan. Ay, so sulitak manong di ka mainay-nayon ka dagidya lalakay. Baybayamida, tamang ano may pasubo ka dita. Basta'y ayatak ni Carme. Makayawan ako una iti kinapintas na. Di nakapagan ano dayjay talakay kan. Para makita, awan lin na kayan kinayat, no diskarte ti maiwayat. Nagyaman na. Tapi na nagnagam ti panagayat mo kanya. Babayin ti panangirok mam iti bagim kanya, Carme. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kanya, Rudy. Oh, agyamanak. I love you, Carme. I love you too, Rudy. Tangay, adda na pasama kiti nagbagatan ta. Agkasarta ko man. Wento, han pa lang atanta. Aywan, ayan nga di utang kanyam. Ate, 5,000 day ta, Carme. Pagluganan ta ka din agawid, Carme. Tricycle, wano jeep. Ay kwa, uray umunakan nga agawid ta, dapay papanak niya. Inakpay nga minigatangan ni Anter iti agas na. Kuyugan ka na. Tapno, agkuyog tamat lang agawid. Ay uray haanan, ta inakto pa'y agpako ko. Ha? Sige nga ron. Baliwan tanto man ang tagdit, ha?
Wan, Rudy. Pasensya ka, no medyo nabayagan na, Carmen. Na-traffic ka namin. Ayos lang, Idong. Awan problema. Guys, kasano? Patuluyin ta ka di ti plano ta. Ti saan ta pa nagawid intong rabi. Katuan, maturog tan ito'y ili. Uy, ag-relax ta mo, Carmen. Ay, wan gayam. Ada dya ibagbaga kanyam nga kwarta. Uy, di ka matanakan. Madamdaman ton ayawat ka. Tadata dito'y kaaduan ti tao. Jak pa'y lama kabayad ken kakabagis wine. Tanay, awan pa'y kwartak. Naalam samot tan tay bayad ti pipinaw. Di mo na pang ka nagsingiran. Uy, adda pangusarak iti kwartak. Anya, ang apay akin grocery iti adda ti sirok ti lamisaan ni Jay kusina. Ha? Ay, di mo pakibiyangan na Jay Maring. Adda pang tidak iti dayjay. Anya, asinaw, ipadawa mo laan. Ay, kwa. Ilakok gayam. Sige, tadapay pagpanak. Groceries para kada kayo kin ni Carme, Mileng. Ala, itid ka nga itid, iti kumpurme iking. Aggas-gastuskan para kada kami iti kaanakak. Ipagpagapok iti kaanak ka man ni Carme, Mileng. Iso nga ayos lang. Nay, apay, di na kapay pinaay ni Carme aya. Saan pa'y mag? Iso nga enjoyik tagaram. Aging ka di nakpay lapaayon. Sige, Idong. Agnganga kata sobuan ka niya. Sige, Carmen. Nagdungo ka talaga. Tsak nagbidot nagayatin ka. Ay, mas nadungdungo ka ata amin nga kidawak kat itid mo. I love you, Idong. Awanan kayo itibain. Carme! Idong! Ay, ni Rudy. Ay, tumaraytan, Idong. Darasam, umayakan. Apeanas ka na tumarita. Itanya ang gabong. Basta umayakan, darasam. Maturukan ito'y balay da antik niya, iking. Apay apaturugan nak dito'y Carme. Wan ata ni rabiin. Ang mga numakasalaw ka iti managdakdakas nga tatao. Ay karoon na. Pagturugan nga. Si kano kayat mo ti maturog ijasilit ko? Ha? Agpaiso, Carme? O sige, kayat ko Ay na, amuyo ka day, Auntie Maring. Naglaban ka no da Rudy kan Idong, ija store iti kalman. Anya, apay kanungay syunay. Ay, naglaban da? Gapo iti may sa babae. Ni Carme day ta. Anya, nagdin ng randa. Ay, kawun nagadaw ti kamuol da. Ay, saus. Masikugak, Auntie. Adniya! Kahit masikog ka kahit. Ay, asinaw ti ama ti sikog mau. Ni Rudy, Auntie. Ay, ayabam nga rod ni Rudy dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Jak mamati asyak ti ama ti sikog ni Carminana. Naimbag ko ma, no siyak laang tinubyo na. Ngam adu kami maggayam. Kasano abigbigak nga anak ti sikog na. No kasta ti aramid na. Pinaggigiddan da kami anubyo na. Anya? Carme, pudno ka day ti ibagbaga ni Rudy. Auntie. Agsao ka! Pudno ka day! Wan, Auntie. Anya? Iso ala ding itak. Jak bigbiga na putot ko ti sikog mo. Carme. Asino nga itipudno nga amata si Kugmo, Carme? Saan mo't nga aklonan ni Rudy? Kuha, Auntie. Nagkamali aksamot gayam iti atap. Niidong sa gayam ta amadato si Kugko. Anya? Ala, kasarita tangarod ni Idong. No siya kumala ang tinubyong, Carme. Mambali na bigbigak tayo taputot ka. Ngam, pinaggigidran da kami, may.
San lagayam ada kami kini Rudy tinubyom. Nagadu kami. Si katama dato inawak, edong. Masiguradok dahi ta. Lading itag, ngamtsak mamati kami. Di na lukweng, pangasim. Damag kong adda ka relasyon mo at taga kabangiba nga barangay. Kat adda ka lupa asawa ta. Anyan, mangibabain ka, Carmay. Diyak laim pagarap akas tagayam ter aramidaw. Pakawanan na kumaanti. Hanya lang ang ibagada kiti dadakil mo. Abagan no ibagada abinaybayan ka, Carmay. Nang runa, kaawan mo't maitudom nga amata si kugmaw. Ay, auntie, malagip ko gayaman no asino ti amatoy si kugko. Asinaw? Ni tataiking gayam. Anya, amom ka diti ibagbagam, Carmay. Uwan, auntie. Di ba naturog na minsan ni Tata Iking ito balay? Apay, pati ni Iking, nakarelasyon mo. Kasla-kastan ata. Nag-abay kami mat nga naturog idi na minsan, ante. Anya! Ay, didak man pabasulan iti day tamileng. Apay nga iramraman dak dita, ka inusentiak dita. Kuna mo ngamin ni Carmay, ang nagkaida kayo kanaw, idinaturog kay jay balay. Wen, ngamawan na pasamak, iti nagpaitan be. Nagpatingga kami la itar arakop. Ngamawan na pasamak kada kami. Jay agpay sula ang ti ibagam, Iking. Agpay sungarod ti bagbagak. Dagitay nagado alalaki anak irelasyonan na ati pagdamagan niyo. Sana siya? Hala nga raw. Pasensya kan, Iking. Nagdamag akla ang mukiidia. Iba kami dya ka anakam. Sa di nakiramraman dita. Naupay akong kankwana. Talalaki rumagayam. Sige nga raw. Agawid akon. Ala, pasensya kan, wide. Anya ngay, makitam ita, manong. Di husto jay kunakken ka iday. May ramraman ka lang dita kunak iday. Ay, huwag nga raw. Dandani kan napasubaw. Ay, diyak may tulok ah. Amun ni Carmiday ka. Awan na pasamak itinagbaitan me. Talakaya kon. Amun ni Carmiday ta. Ha? Oh, mangilawlaw anday diya babae. Nagadumagayam tinubyo na. Lawlawan kon. Iso ano maminsan, manong, saan nagaputan na pintas kat armamadagusan? Amuan pa yan na imbag ti ugali na. Sana balay, tadya ko nagaram. Talakaya kon. Pinalas ko lang, tinagaram manan. Talagagayam alakaya kong kabagis. Mandya kon. Aray, sanak ko. Di ka agpuy-puyat Tamasa pa kayo kanu ama panije bangkag no bigat. Depindi ananang. Sapay rumwarak na madamdama. Apay, papanamanin ay Ingka man aginumain. Ninanang mo gagangay ti barua. Pagpalabasan iti oras. Basta di ka agpuy-puyat. Tano na bartek ka, naladaw kan tumanin nga greg. Aldaw taw, no agrein ka. Unanang, makitan to ka din. Ay, di ka pa ilang amin mga sawa, bareng agtalnakan. Kita man ni Parim Ajunel, nanakam, responsable nga asawa ka nama. Trabaho kan balaylaang, ti ayan na. Ay na, at takay manan. Ikumparadak manan iti dayja kumparik. Agduma kami mat at estado ti biyag. Agduma mat tigasat mi adwaa. Bakit? Isa ka na anak man iti balon ko. Tay jayak man kalapaw ko ijabangkag amaturog ita arabi ay. Tanyaman nga oras kat aganakan tay bakak. Sapay agraira ita dagiti agtatakaw iti dingwen. Nasken amabantayak di dingwen ta. Wen lakay, tane narigat nga agpaiso. Sapay kakaiso na pagbiyagan ta dagiti taraken ta dingwen. No apay mo ngamin ang nagado dagiti agtaktakaw. Sapay nagdakkala katulungan iti talon dagiti anwang ken bakat Isang orod anas ka na mabantayan bakit? Sana rumbang ang mapukaw dagijay. Sige nga rod. Urayan nakbiitan tay saganak tay balon mo lakay. Apagisong.
Naluton tay pangaldawan tayo. Pare Jonel, dumagas ka pa dito balay Mapan kan samot iti bangkag mo. Nagbalon kan sapay. Ay wen, tabantayak man tay, panaganak tay bakak pare. Talaga bilibak kan ka pare. Mayat ti panagtarakan mo kadag iti dingwen mo. Naglulok magda. Makitam tay bakak nga nakagalot di tapuon ti mangga. Ay napaw, nagkutong, nagkusim kami namangan. Ne, ngagpaiso pare. Awan mo ngamin, makapasadot mo ngamin ti mangi pastor iti bangkag pare. Nagadayaw. Sapay nagpudo mo nagwatiwat pagpagnain. Agsakay ka ngamin na pare. San ngamin nga naamo kanyak dito pare? Sumangdunto pa na daduma. Gagangay na pare. Ano Sapay nagdakila katulungan tayo dito dingwan tayo. Tinantupay kabailan tayo agbabat iti kapudutan. Aglusduylatan siya. Iso ano maminsan, san ko nga isalsalog iti bangkag? Masapulot tamad. Mataripato da na imbag pare. Kasla tao matladag kita. Ala pare lapsang kabay. Sigurado mabisinan na kita itingun ko. Nagkasalaki din nagiti tarakan ni pare Junila. Ayun. Adan sa kami lalaki baka ni pare Junila. Padasak tuman nga ipaasawa iti baka. Barang masikugan. Kat umaduda man. San akasta nga agmay-may salang arutin. Agkukutil pa Iso pati da tao nagsasadot ang mga pastor. No kastoy nga awan pangalaan iti sakati ang maipakan. Lalaki man ang timpas ngay tay baka tabakan. Manon adana sa puro lalaki timpas ngay na. Ay na, nagsayaatan ngay lakay. Sapay ado tagbirbirok iti lalaki a baka. Tay paasawa na dagiti taraken da baka. Wen nga rod bakit? Nay, agan anad kawan. Mga nagsipsipot lang dagiti agtatakaw. Numaadaan da iti gundaway amang tako ka dagiti dingwan ta ay sus, delikado. Masapol nga agridam tayo lakay. Di ka matanagan bakit? Ano sa kabantayan dagiti taraken ta? Tapno saan da amapukaw? Reis, Baraw, Aldawan. Di mo't adupay ti trabaho nyo kan ni tatang mau iji bangkag. Itay pa'y parbangaw na rimwar ni tatang mau. Angam sika, ay na, bumta ka intay sara tinuang. Angam adaka pa'y dito'y anak kailad. Unay kayo matanana. Makaturturog pala da tao. Isturbo kayo, may. Agalas 9, iti agsapa. Sa pinagsakit ti ulo ko. Sinubsobraan yung tumungamin ti minom iti arak idirabi ay. Di mo pa'y napuutan ay na dito'y ruwar tinagturugam. Sa didak rin Sa pa'y nagato ti lamok dito. Kasla ka mo ngamin manti ka maturag. Dumanog ka pa'y numaklaat ka makareay. Iso binaybayan da kan Nalabos kayo mananang. Saan mo't Tata Andres, agmay-may sa kayo matitibang kagyaw. Win ba raw? Talay, saan mo tamasango ni Ares tiyo may dito yan? Tari na biimot tan di pa nagbartik na. Na yun ni pare Aris. Baybayan na kayong malatang agmay-may sa sumalog dito bangkag. Sapay lumakay kayon. Iso kumaat agtrabaho dito bangkag yaw. Kan mangkita kadagitay tarakan yaw. Win kumaa. Ngamtidakas na kaya agduma kayo mga miniti kapanunutan ni anak ka. Naimbag ka pa'y maraw. Nanakim ka. Bareng makapanunot tong matlaeng, tata. Siya pa'y lakumaa. Ay, win ba raw? Adon ti lalaki abaka ading win mo niya. Wan tata. Ipasawak tuman tay tarakin may. Bareng aganak bitan. Wan tata. Nakailatan ti makam mo. Naamumot ka na kayo ito'y tarakin ko? Saan na kayong an-anwan da ita? Uwing baraw, kit inton sumarunulat tantay bayad na Awan gamin na itugot ko nga kwarta dito'y kay. Uwan tata, awan problema iti da ita. Net, sumungad magaya man ni Arex. Madlaw nga kariring na pailan. Unayin ti kasta lang at anak ko. Kasla nagumukan ti bilit ti kulot nga buok na. Tata! Umay kay mga anan! Binalunan kayo! Ala, umay kan barok.
Mangantayon. Sige lang, tata. Imbag man, ta binalunan na anak ka. Di kayo tumangamin nagbalo, tata. Kinawawampay mo naluto itay tinam, idi rimwara kanya balay. Sige, sige. Makan kayo nga rutin tanay. Bumaawan to ka rin niyo. Ilad ko man pwede to'y kalkalapaw yo, tata. Napanuga ka nagna. Naa, kinukas la kariring mo lang. Maturog ka malay. Kurang nga rin turog ko, tatang. Nagsapan tumang amin, ari ni ingnak ni nana. Nasapa nga. Kino pangaldawan. Kuna man no umay naktulungan nga agdalos ditoy. Kanon tupay amalpas ngay, no puro turog mo tiaramiday. No diyo kabalan nga ilapas ita. Manangdan kayo latan iti kadwayaw. Tapno alisto amalpas, tatang. Isupay mo't ati panangdan baraok. No tulungan na latakuman. Tapno sa anak amanangdan. Uno marigatan. Ala, unay. Tulungan kayo no matamdama. No malam tumanan no makariing ka ngay. Kariingin da kun antun matamdama. Eh, sanay. Ang mga no dumanog ka manay. No madisturbo kay titurog mo. Nanang, ikandak man iti kwartayaw. Awam nabatin iti naglakwak iti natang. Kasla adupay mo tayo nabati iti kunak. Naikisap mo tayo. Nay, pangalaak ngay anak ko. Kit adda pangigatangak iti impadulin ni tatang mo akorta. Alagi din. Uray li magasot na. Sukatak tumot lang. Numakaapitak manan kadagitay mulak nga natang. Kano kaap-apit mo lang. Di ka pa'y nakamula manan itinatang. Alakit din ananang. Tagmula ak tumanin iti karabasa. Ta isuti nangina ita. Ay, mala. Mabait lang nga raw. Tayo nakmangala. Tata, madlaw ko kit lumuklok magtaytarakan tanga baka. Masikog siguron Ta inasawa kaming tay baka ni Junel. Aywan, norumwar ka. Idagas mo man to'y bayad ki ni Junel. Kababain, Mike. Ning, apay, mabayadan ka di itan ti kasta. Nagdakkel pa'y mo ti bayad yun. Ketwin, Mike. Awan ti libre itan na panawain. Mabayadan amin din. Kit ibagayo aasaan anasikugan. Pagkwartaan dakda taon. Nick, san akas ta anak ko? Di tayo kaagyaman kini Junel. Taado ti baka na amabalintay abuluday. Umaduntumay to'y dingwin tayaw. Nala, muto'y nga rudan dahil ta kwarta, tatang. Ta itid ko kinkwa na. Apay ngay lakay. Naganak mutan tay tarakan da tata Andres abaka. Ngam di da pa'y bayadan ti panang bulod da iti tarakan ta. Mabainak mo't nga mangipalagip kini Tata Andres. Katanya kumati nakababain di tangay. Nala, bayaman bakit? Ang mga noon kwartada. Di tanam namaan ti pagbayad da. Wen angam saan mo't nga agsikog di tarakan da no saan nagapoy ti tarakan ta. Bayamon bakit? Di mon panunutan da ita. Tulong tan katakwada. Isupay kumamay gatang iti bagas kan si daan ta ibayad da. Nagado ti gatang ni Aris iti arak. Tari na biing agbartek. Nga mawan pagbayad da kadata. Bayamon ko nakmet. Dayta ngamin ti parikot kan kakit no dadu malakay. Nasingput ka unay. Iso nga buswan da kamot. Numaranak ni Tata Andres. Siya kun ti mang singir. Kasla ka ano langan niya, tata. Nagdakulin tayo anak titarakan niya. Uy nga rod baraw. Ke, agyaman na kiti gagat mo mang bambantay ka dagito'y tarakan tayo Aw na nyaman na, tata. Bilihibak tupay di tatarakan niyo. Tauray na kutong, kat nagdakkel mo ti anak na. Uy nga rod baraw. Kitsapay ko tadi ka maumuma nga mangipabulot iti lalaki at tarakan mo. Wana, tata. Papanam Ares. Mapana ki bangkag, tatang. Inak isakat yan tay tarakin tayo. Ne. Itamam pa. Yalamang nga raw. Taagin na naak, Mike.
Sige, tatang. Mabalin man nagsikog to'y tarakin may abaka. Iso nga inyig ko dito ay tibaka ni pare Junel. Agpaaduak mamit iti baka. Tani, imadong tibaka ni pare Junel. Takas ano, agkarasikog ngamin dagito'y tarakan na. Tuladag mamay. Umasidag ka dito, sika tarakan ni pare Junel. Nini. Di na mo, kayat. Di na pagan, ano to'y tarakan ko, ayas asidag ko kengwana. Hey! Nini, natangkan ti ulo ma. Umay ka ko lang. Ay! Nakabulos mo tayo. Awanay! Timbarayan! Nakadayon! Ay na bakit? Imbaglaang ang dadagos nakakita iti tarakan ta. Sakbay anak pukaw. Apay nga taan nakabulos ngay. Huwag nga ron. Kat nairot mo tipan nakaipagod na. Sana basta-basta makabulos dahi dya bakit? Kasano nga rod ang nakabulos ngay? Diyak nga rodam mo. Naimbaglaang na. Ta nasingpet ay nakakita. Kat imbaga na dagos. Ay nalakay. Bantaya man na imbag dagiti dingwan ta. Ang mga no into na sumaruno. Karnyen daydan. Kat awanan ti mabati ka data. Ay nasapay ko matasaan na maulit dayto na napasamak. Apay nga inaramid mo na jay Ares. Jay, tatang? Apay, ti ko nam, diyak nakita tayo inaramid mo di kalman. Nga? Di ka man agin di jam mo. Agyaman ka. Talasarakan dadagos tayo tarakan ni Junel ang nakabulaos. Ha? Kwa? Ipasawak ko malang mo, tarakan tayo, tatang. Kahit impakadam ka di kini Junel. Tatang, no anyaman tayo nakita yung agulimak kayo latan. Siya kung di makamaw. Tinapatag, di dam amuan, tatang. Anak ko, saan arumbang tikas di inaramid mo? Iliblibas mo tar aramidan. Kasla pa nagtakaw mo ilatikas day Kitan niya ko ma. Di pa'y kayat, numasikugan man ti tarakan tayo. Manayunan ti ipastor tayo. Awan ti agbaligi iti dakis awagas anak ko. At dalat tamit numakalusot, tatang. Ne, da kayo magayam ti masabat ko, Tata Andres. Nagapon niyo? Birbirukik man ni Aris nga anak ko balasan ka. Taneng, maliman, nga maawampay lang. Di pa'y nayapon tay baka kinkalding may. Ay, kastaya, Tata. Ay, wang gayam. Adaman ibagak. Ngam, ipalagip ko lang, Ada nga mintay saan nyo ang nabayadan idikot. Naganak pa yan tay tarakan nyo ngam diyo pa'y nabayadan day chay. Ha? Kini, tiyan mo kay nabayada kong taintid ko kini Ares. Kunana nga may, nga isuntimangtid kada kayaw. Ni, awan mo, Tata. Ay, sus. Di na nga doon intid, Ayaw. Malele. Bayang balasan ko tabayadak daw. Pasensya kayon, wag. Diya mo ngamin amaw. Naimpag-taimpag ang balasan ko. Ngam naawan kwartayo, baybayan yun, Tata. Nadamag ko lang magkidi. Ang dakon dito kasi tinakaipagudan ti tarakan ni Junel. Intarayan nakit di naming sanay. Kwarta man no kaskasano. Masapol nga aganak man na ti tarakan may. Tapno, taki di man ti mailako. Nay. Agora ka. Sa balin samot abaka ra ito Gimatang nga ta ni pare Junel iti sa bali at tarakin na. Sa bali matantit nakapagod dito Asit gaman nila. Umadayo ka dita. Sumangdo tayo takagad-gatang ko, baka. Di mo asig kang pare. Ni pare Junel tayo pukpuk ka. Ay, asit ka na kon. Katsang ko na kon. Pararis! Anay. Ay, nakitam, tikas ta nagbanagam. Naimbag tadimteng ni Junel, kit natulungan na ka. Tano saan, napuruan ka kuma. Ungarot tatang. Apayanapan ka ijay, tapno iwayat mo manan ti planom ijay. Un ko mga rutatang. Apalak ngamin ni pare Junel.
Tayo madun titarakan na. Kahit kumot nga madu titarakan tayo. Tapnod da maila ako. Kasjay mo tandi na pasamak. Agbalin ko man nga dalkin ka da ito'y, napasamakin ka anak ko. Maday titakis nga apal. No umapal ka, itinasaya at awagas. Mga ramid kamay itinapinta sa pamuspusan. Tapos sumaya at tibiyag mo. Nawatam? Ay, aris anak ko. Awan pa'y ni tatang mo. Ha? Awan pa na. Takayo pala ti mga pastor ka dagiti dingon tayo. Tanasakit pala ti magbagay. Day tangarod kait. Awan mutan ti ipastor ko kuma. Anya? Apay ngay? Naputay dagiti talida. Ay, dalaki din ang takaw kadagi jaya nakaw. Anya? Ay sus, talagang agrairan tagtatakaw diti lugar tayo, nana. Tauray di karuba mi natakawan da. Uwin ka no nga raod. Ay, Ado tinatakawan diti lugar tayo. Pinaggigiddan da siguro, ah. Ay, naimbag nga rin naturog nila kay Kuy Dirabi AJ Kalkalapaw na. Iso na bantayan na dagiti dingwan mi. ay na, awadan. Sayang pa'y nagijay dingwan. Makitam, tibunga ti arabid mo, Ares. Doble, tidimtingking ka akarma. Tatang? Nadangran ka. Kalpasan na, natakawang ka. Huwag nga rin tatang. Sayang dagi jay. Inlako tayo lakuman. Mangiramraman ka. Nagalas tumat ti arabid mo. Sorry tatang. Saan na mahulit dahi jay? Pagpapabawya akong dahi jay nga inaramid ko tatang. Rumbang laeng. Isualikli ka mo, tagaramid itisan alasaya at anak ko. Tamang ano saan la at doble ti karmang agsubliking ka no sumaranaw. Ang mga no triple pa yan. When no 10 times.